Idealna vlast bi trebalo da riješi rješenje saobraćaja i parking mjesta, jer se stvarno velika gužva stvara u gradu. Problemi oko parking mjesta pogotovo. Jer mislim da je tu i kada dođu stranci, stvarno se veliki problemi prave i mislim da tu uopšte nije riješeno, a što se saobraćaja tiče najviše. Nemaju parkinga za auta, nemaju. Veliki grad, sad je Pazar veliki grad. Toalet nemaju, jedan jedini nisu napravili. To im je prvi problem. Dolaze ljudi do dozdolje. Ne mogu izađi, nema toalet. Nemamo prugu, do Raške ima pruga, 25 km Pazar, Raška nemamo prugu. Nijedan autoput mi nemamo, što nas spori autoput Kraljevo, Pazar, autoput kroz Rašku i u Pazar autoput otpori. Vlast u Novom Pazaru je izvrsno, sve dobro, sve pod kontrolom, sve je lijepo, ništa drugo ne može da mu kaže drugačije. Više mjesta da imaju klupe, da imaju ta stajališta koja su uređena, koja su uređena, a ovako nešto. Mislim da se opet sve odbija u jednom veoma pozitivnom smjeru.